dia pel dematí a la Vila del Pingüí. I fa relativament bona temperatura, de manera que suposo que estem a la Vila del Pingüí. En fi, aquí estem a la Vila del Pingüí. I som a... On som? Al Gran Canyón. Gran Canyón del Colorado. Sí, per fi. Una de les meravelles del món. Sí? I realment és una meravella. Una meravella, preciós. Preciós. Bueno, estem aquí passejant, mirant... A veure... Ja... Si m'aparto, mireu al final. Mireu tot. Vale? Bueno. Vinga, Adéu. adéu.